Ngubingelele mbukeli nazi ke indaba engena njengamanje uKing Bhaka ugcikiwe ke ngedamu lakhe alenza lapha na ke emzini wakhe ke kuphinde kube uyena ke udubula ke ubizwa ngaso ke isidudla itoxetwece lapha na ke enkundleni zokuxhumana omazi kakhulu ke lapha na futhi ke ngokulwela ke abaculi bamaskandi ke kuphinde kube isitori sakhe ke lapha na ke ukhaza njalo ke bakhulunywa uyena lapha na ke uMgibe befebe phansi kwanongoma awuyizwe ke nange ke uMgibe ke exeka yena ke uKing Bhaka nalo ke idamu lakhe elilapha na ke emzini wakhe siyabonga. King Bhaka osana khaza lo ngamaskandi la dubula la lesitofu inkoxa le sangana ngabe dubula wena hlala dakiwe wena kade all right ngiqale ngoba mfana who wants to go first hayi Mgibe qala ngami ngijahe esaloni hawu bana uBhaka oza ke Bhaka weBhaka uyalazi iculo likancandweni lelithi ena lencandweni lithi ena kuqala emehlweni kube imhlinzo emva kwalokho izenzo. King Bhaka wena wawuhleleleni usigujana maye eqola abantu ezebe irish ngendlela aseyiyo njengamanje. Angithi wahlala phansi wabona ukuthi iprogress yakhe ehlelezi ngenhla. Uthe usubona wahlinza ukuthi ungenzani to expose him. And then kwaba izenzo your actions ukuthi uhamba utshela abantu ukuthi ukhehlelezi uyiscam. Listen here my brother. Ukhehlelezi lezi nowaye ehoxise amazwi akhe ngalento leyo ukuthi ukhehlelezi is way better than you. He owns more properties than you. Definitely he owns more cars than you. Wena Bhaka into oyownayo kulomhlaba lo muzi wakho lo ose 44 bani ushoyo lo naleso mingiphuli yakho oyibiza ngedamu lamakhandakhanda la weBhaka onke amadamu ngizosibonela iJozini Dam iJozini Dam inamadamu ayithelelayo okanye imfula eyithelelayo iJozini Dam ngabala the likes of uPhongolo ngibala the likes of uMkhuze imfula engenela kuphi eJozini Dam and therefore sibiza ngani iJozini Dam lokho kwakho okugcwaliswa umpompi isuke ngiphuli yodaka leyana kahle wena Bhaka unesuke ngiphuli yodumo wena awunadamu wena uthi ngamanye amasi into nayo umusi nje kuphela nesuke ngiphuli yodaka lena oyibiza ngokuthi idamu alikho idamu nje ngisho hamba wonke amadamu akhona emhlabeni hamba lapho ke enanda dam uyibuke yabona uzobona ukuthi lento leyo ayikho lento yakho nje ayikho uvula umpompi ligcwala amanzi ukuze ligcwale cha aninamfula ungena kulona udote loyo. I hope lento leyo we understand futhi uyayibamba Bhaka awuyeke ingane yabantu Bhaka iphilele nje kulomhlaba kamnandi ngoba ivele iphila kahle kunawo yekela Bhaka umonazela na uNkulunkulu ukuphiwe esakisiphiwo sisebenzise isiphiwo seyilonda. Mina Bhaka ngiyakuthanda bhuti wami waze wathi umfana lo wasenanda akahambe yolapha bomkhama ubomvu bese buya kuwe ngoba uyinkosi eyilonda. Wathi wena kahambe umfana bemlapha le bese bembuyisa kuwena yomkhipha imoya ke manje le moya engene phakathi ke ngoba uyinkosi eyilonda Bhaka. Yabona ke Bhaka hamba ke Bhaka manje out. Wena washini etho manje uphethe netho hambe saloni school out. Khaza woza la fast wekhaza mfowethu lala inkonzi you are very young mfana wami umncane kakhulu ukuthi ena ngathiwa uyilento oyiyo yekelwa ukuba ivaka khaza. And two uma ungathi into ngoba lakhe isibonwe nguwe ukuthi iyabheda bese ufuna ukuphusha bonke omaskandi ukuthi bayenze ngoba wena sewuyibonile ukuthi iyabheda. Yekela ukufuna omaskandi ukuthi abakhuluma ukuthi abakhokhelwe khuluma wena. Shona ukuthi umcineka akakhokhelanga wena. Shona ukuthi ugegezile akakhokhelanga wena. Yekela ukufuna izingane zabantu ukuthi zikhulume. Whereas isibonakaliso sehle ngawe. Yeke bayivaka mfana wami. You are very young ukuthi uzokhula uyivaka the way oyiyona oyikhona njengamanje. Mina Mgibe weFM nginkunzi mina. Umuntu mayibheda ngimbiza la kuningi ngithi wena uyabheda wena. So ongakwenza wena ukuze sikuattend. Yenza ivideo ukhulume yona ishiya abantu shiya abayo maskani shiya ezinye izingane
uthi gegezile ngengcobo awungikhokhelanga imali yami engomhla kabani kuphina kuphi wena kuphi mina ngithatha ifoni ngifonele uGay ngizwe ke kwenziwa yini wefuze mfethu wangakhokhela ingane yabantu lo mali yakho will be paid within 7 days I'm telling you yeza kanjalo ke wena yekela kuba umfazi yekela ukuba ufuna ungena enkingeni like nibe baningi yimele wena mele into yakho mfana we are very young uthi ungahambe uncetheza la usihlangana lezinye izingane uma uthi wena khuluma wena yekela ezinye izingane ayifuni ukukhuluma zi happy ngokwenza uyilima khaza next Dubula wafike wenza ivideo la uthuke lo ulukuzana olobhudo walenkandla umfoko embomo lo nekhanda lime kanje wenza ivideo wase uyaxolisa Dubula yes that was fine vele wamthuka okay perfect asidlule lapho izolo ubiza uBhaka ngobhudo omdala ngaliphi uBhaka ubhuti kithi nawe kimnawo nawe siyalingana uBhaka ubhuti wethu hayi omdala masithi omdala masimba lawo uBhaka ubhuti kuphela kithi akusiye ubhuti omdala uma ungazi ukuthi uyothi Ntubule vele uyeke mfethu wenza ama video angifuni umuntu uhambe bebisa abantu ngobhuti abadala mina uBhaka uma early 40s akhe hence ayikho into kuthiwa ubhuti omdala lapho ayikho nje into ungabizela uBhaka ngobhuti omdala udoti lo kweDubula uma uthe nje bhuti that was going to be enough bhuti omdala from the beginning of your video bhuti omdala udoti lo bhuti is enough fine vele mdala kuwe elimdala kimi nami ngibiza ngobhuti uBhaka kodwa yekela ukubiza abantu nje ngobhuti abadala that thing must come to an end school out